Kemana haluan destinasimu? Berjalan menghirup haruman syurga, atau mengharung bahang panasnya menuju neraka. Ingat, setiap langkah, setiap degup, setiap titis akan dibicara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Semakin besar umurnya, yang seluas 35.000. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ingatlah Allah, hati kan tenang.
Kita hamba yang sedang menuju ke destinasi yang pasti. Walau apapun kami, anda, kita semua adalah sama, punyai tanggungjawab yang serupa terhadap Allah dan juga sesama manusia. Bermula di subuh hari, bersama detik dan niat di hati, memikul satu misi agar semua dapat berbakti, memuji kebesaran ilahi. Hingga datanglah tabir senja, melabuhkan dirinya, tanda sudah sampai waktunya untuk kita kembali. Dan selagi ada subuh, jangan ditunggu lagi. Ayo, 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 wahai teman, bangunlah, bangunlah. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayung memecah sepi, selang-seli sautan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayung memecah sepi, selang-seli sautan ayam. Tetapi insan, kalaupun ada hanya mata yang celik, dipejam lagi, hatinya penuh benci, berdengkur tak kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayung memecah sepi, selang-seli sautan ayam. Ayuh bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keredoannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara
asar mendayu memecah sepi selang-seli sahur dan ayah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua warga Singapura? And we like to say Assalamualaikum once again and thank you very much for the support and love to Raihan. Dan pada malam ni kami berharap semoga pertemuan kita ini diberkati dan menjadi ibadah. And thank you very much. May Allah bless you all. InsyaAllah. Jadi Nazri, apa kata kalau kita Ada di sini yang tidak suka pada cinta? Ada tak? Tentunya tidak ada kan? Kerana cinta itu fitrah manusia. Tetapi cinta yang bagaimana? Kalau kita cinta pada bunga, bunga akan layu. Dan kalau kita cinta pada harta, suatu masa nanti harta akan hilang. Orang curi, mungkin. Dan kalau kita cinta pada manusia, manusia yang akhirnya akan mati jua. Dan sesungguhnya cinta yang sejati itu abadi selamanya hanyalah cinta pada Allah. Kerana bila kita sudah cinta manusia pada Allah, baru kita boleh cinta dan kasih pada manusia. Terimalah irama sesungguhnya. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau kau kutip semua permata di dasar lautan. Sesungguhnya walau kau siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku cuba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri.
Tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta akan hadir, namun rindu tak akan berbunga jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati padamu ya Allah. Tuhan, hadiahkanlah kasih-Mu kepadaku. Tuhan, kurniakanlah rinduku kepadamu. Moga ku tahu syukurku adalah milik-Mu. Fiesta Keluarga Warna dan Shakira Travel. Jangan Nazri, sebelum kita meneruskan lagi persembahan kita pada malam ini, elok rasanya kita perkenalkan diri dulu, boleh tak? Ya, ya. Kita berkenalan dulu ataupun kita minta izin untuk memperkenalkan diri. Mungkin banyak dah ramai yang kenal tapi mungkin ada juga yang tidak kenal. Jadi boleh kita mula dari hujung? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang Singapura semua? Alhamdulillah, akhirnya Allah izinkan juga kita bertemu. Saya Abu Bakar bin Muhammad Yatim, berasal dari Johor Bahru, Johor. Dan saya Cik Amran bin Idris, berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Dan kami rasa sungguh terharu dengan sambutan yang diberikan oleh warga Singapura terhadap raihan. Semuanya itu adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Amran bin Ibrahim, berasal dari Pahang. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita pada malam ini menjalinkan lagi ukhuwah sesama kita, insyaAllah. Dan saya Zari Ahmad, saya berasal dari negeri Perak, and I would like to say thank you on behalf of Raihan, because this golden opportunity like this lovely evening we don't even have in Malaysia yet, and this is the first time that we have in Singapore, and we would like to say congratulations and thank you Singaporean. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya orang jauh datang bersama anda hari ini. Saya dulu orang panggil Alexander, tapi nama tu tinggal di IC saja. Tapi kalau ada yang masih sudi menyebutnya silakan. Dan saya berasal daripada Ranau, Sabah. Terima kasih di atas sokongan anda semua. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Carilah ilmu mengenal Allah, tanamkan takut neraka Allah, semaikan harap syurga Allah. Carilah keredaan Allah. Rinduku ya Rasulullah, padamu ya Habib Allah, walau tak pernah bersua
dadaku tetap membara, rinduku ya Rasulullah padamu ya Habiballah. Engkaulah buah hatiku, engkaulah kekasih Allah. Alangkah indah peribadimu, tidak tergambar mulia akhlakmu. Engkaulah Rasul pilihan Allah, bawa rahmat seluruh alam. My heart is loving you, my heart is just for you, knowing you Allah, I will try to get close to you. My heart is loving you, and my heart is just for you, knowing you Allah, I will try to get close to you. Let us find the way to know our God, feel the tortures of hellfire, think of pleasures of paradise, find the way to get Allah's love. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syadu, bertemu Allah yang esa menjadi idaman kalbu. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syadu, bertemu Allah yang esa menjadi idaman kalbu. Kembalikan peristiwa silam kita. Sewaktu kita masih kecil lagi, kita sudah pernah mendengar selawat. Di waktu majlis-majlis kenduri pun kita berselawat. Dan malam ini kita akan sama-sama berselawat, insya-Allah. Moga-moga di akhirat kelak kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Segarnya dalam ingatan jika kau baru dilahirkan, bersama selawat didendang, itulah tanda kesyukuran. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kecil depan menanti, tak mudim senyum berseri, majlis khatan sama diraih, selawat bergema lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa pun menggamit usia, hari dijanji telah tiba, selawat pengikat
ingat kasih, terjalin keluarga harmoni. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bergema selawat bersama, tak kira tua dan muda, raikan maulid Nabi kita, menyela suasana sentosa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Marilah banyakkan selawat, tanda cinta kasihkan Nabi, berkatnya alam dirahmat, syafaat akhirat diberi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang kau lalui tiada bererti, namun kau masih tak menyadari. Bila wajahmu pucat lesu, terbujuk kaku, bimbang hidup kau kan berakhir. Tidakkah kau tahu Dia yang Maha Kuasa? Masihkah tak mengerti tiada hidup tanpanya? Lalu kau pun tunduk membisu, sejuta ketakutan. Bayangkan dosamu bagai lautan. Haraplah diberi peluang umur yang panjang, kau kan jadi hamba yang sejati. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Kembalilah kepada fitrahmu. Allah Maha
hilang keangkuhanmu, cabutlah noda hitam di hatimu. Haraplah diberi peluang beribadah kembali. Kau kan jadi hamba yang sejati. Engkau pun menyadari jangka waktu yang diberi. Kau telah pun sedari cintanya yang abadi. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu akan pasti kembali. Dan jika kita tahu bahawa cinta Allah itu abadi, kembalilah, kerana Allah tiada akan mengecewakan kita, kerana cintanya tetap kekal dan dikhususkan untuk mereka yang ingin kembali kepadanya. Dan Abang Nazri, apa kata kalau kita... Ya, malam ni kita bertuah kerana ada seorang tetamu yang sudah lama tidak bersama kita. Tapi Alhamdulillah, saya rasa ini kali pertama dekat Singapura, betul tak? ya, kali pertama. Aha. Dan mungkin dalam kaset puji-pujian ataupun dalam CD Raihan, kita dengar tak lagu As-salatu wassalam, ada kan? Dan mungkin kita tak pernah tengok siapa orangnya. Dan ada orang kata mana dia ni, mana dia ni. Sebenarnya dia lah tetamu undangan yang diperkenalkan dalam album puji-pujian. Dan insya-Allah dia akan menyampaikan, melahirkan album solonya. Okay. Dan mungkin ada yang tertanya siapa agaknya yang kita nak sebut malam ni. Okey. Siapa ya? Jadi dengan tidak memuasa, kita persilakan Amaluddin. Ya, silakan. Ini dia Sega orangnya. Ya, sehat orangnya. Apa khabar Abang Amaluddin? Alhamdulillah, sihat. Apa khabar semua? Baik. Sungguh ceria ya Cik Amaluddin malam ni. Alhamdulillah, seronok bertemu dengan orang Singapura pada malam ini. Apa khabar semua? Macam mana di Singapura? Macam mana rasa suasana di Singapura? Saya rasa gembira lah. Dan cuma sikit perasaan saya mungkinlah rasa berdebar bertemu dengan penonton-penonton pada malam ini. Sebab ini pengalaman pertama saya lah bagi saya di Singapura ni. Tapi insyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik untuk semua penonton pada malam ini, insyaAllah. InsyaAllah. Dan dengarkanlah daripada kami Amaluddin dan Raihan, As-salatu wassalam. As-salatu wassalam, 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 As-salatu wassalam,
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. لبيك إن الحمد والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والملك لا شريك لك. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة. استجيب دعاءنا يا الله. إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والكفر. استجيب دعاءنا يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة. استجيب دعاءنا يا الله. إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والدور. استجيب دعاءنا يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة Terima kasih Amaluddin. Terima kasih. Wah, sebenarnya dia shivering ni sebenarnya. Jangan takut. Terima kasih semua. Jadi sebenarnya Abang Amal kita ni lah seorang ustaz. Jadi siapa kalau misalnya nak rujuk lah apa-apa perkara dekat dia boleh lah pergi Cik Amaluddin kita ni. Hanya bagi Allah.
Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan sesungguhnya segala puji hanya layak bagi Allah. Ya adik-adik, kita sama-sama dalam irama puji-pujian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa semuanya dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Hati gembira terasa bahagia, tanda nikmat darinya. Ingatlah Allah, syukur padanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Sama-sama. Allah alam terbentang luas, langit cerah memayungi bumi. Kita rasa kebesaran, ucapkanlah Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda, ingatlah ia sementara, ucapkanlah innalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
segala puji hanya bagi Allah. Dan sesungguhnya selawat itu adalah semurni amalan kita, terutamanya mengenalkan Rasulullah. Dan Ustaz Amal mungkin ada? Okey, kita tenang-tenang ya. Pelan-pelan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah." Yang berarti barang siapa yang berselawat padaku sekali, Allah akan berselawat pula ke atasnya sebanyak 10 kali. Marilah bersama-sama kita ramai-ramai berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu, kami berharap boleh kita berselawat dulu. Kita sama-sama sebelum Abang Amaluddin mengendalikan selawat ni malam ni. Dan kita berselawat sekejap, boleh? Boleh? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Saya meminta semua untuk sama-sama berdiri berselawat. Mudah-mudahan kita akhiri majlis kita dengan penuh keberkatan dan kita pulang dengan mengingati Rasulullah dan menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu yang bermanfaat pada malam ini. Yang salah dan silap dari kelemahan nafsu kami sendiri, yang baik semuanya datang dari Allah dan segala puji itu hanya layak bagi Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع. صلى الله على محمد
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أكبر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله يا حبيب الله يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik. Sila boleh turun sekarang ya. Terima kasih semua adik-adik. Panjang umur, jumpa lagi. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, dan kelemahan dan kesilapan itu dari diri kami sendiri, dan kami memohon ampun dan maaf di atas segala yang terjadi. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kalau diizinkan Allah SWT, kita bertemu lagi.